mir s vama. Danas ćemo razvijati i svijati McKinley Escape 10.2 šator. Escape, koji ima oznaku 10.2, je predviđen za 2 osobe. Vaganje, ukupna težina je oko 2,2 kg, ima dobru zaštitu od kiše i vjetra. Vodeni stup je 3000 mm, a poda 3000 mm. To je dvoslojni šator. Dimenzije unutrašnjeg su 225 puta 120 puta 100 cm, dužina, širina i visina. Spoljne dimenzije vanjskog šatora su 10 cm duže, po 5 cm sa svake strane. Kad odaberemo pogodno mjesto za razvijanje šatora, prvo razvijamo unutrašnji šator i učvršćujemo ga za tle čeličnim klinovima koji su u sastavu opreme ovog šatora. U sastav opreme ovog šatora ulaze još 3 šipke od fiberglasa, 2 kraće i 1 duža i 1 račva. Oni čine konstrukciju šatora. Krak u koji ide duža šipka je pod pravim uglom zalemljen za luk koji čine 2 kraka u koji se stavljaju kraće šipke. U račvu se stavljaju krajevi šipki koje nemaju metalni završetak. Prije zavlačenja u račvu duža šipka se provlači kroz gajkicu koja se nalazi na vrhu, na grbi šatora. Drugi krajevi šipki sa metalnim završecima, sa metalnim klinovima se zavlače u arkice na našivenim jezičcima za učvršćivanje šatora. Potom se šator kači za dužu šipku uz pomoć kukica našiveni na grbu šatora. Unutrašnji šator se može koristiti i samostalno kao zaštita od insekata i gmizavaca kada je lijepo vrijeme i nema opasnosti od kiše i vjetra. Vanjski šator se prebaci preko konstrukcije unutrašnjeg šatora. Prvo se veže vrpcama za šipku negdje na sredini. Onda se dodatno poveže za platno unutrašnjeg šatora. Na kraju se i on učvrsti za tle čeličnim klinovima.
može se otvoriti i ventilacioni otvor koji ima mrežicu protiv komaraca. Najpametnije i najsigurnije je dijelove opreme držati u šatoru. I evo kako izgleda razvijen šator. Ubaci se neka protirka ili vreća za spavanje i šator je spreman za kampovanje. Mislio sam da ima više mjesta između dva sloja šatora kod ulaza, a ono jedva da stane po par cipela. Tu je kukica za lampu ili slično. Sa obje strane su našiveni džepovi za mobilni telefon ili dokumenta. Šator je od polijestera i polietilena, a tu je i neko uputstvo na raznim jezicima. Prvo se zatvore svi otvori. I zakopča zip patent. Zatim se povade čelični kočići koji drže vanjski šator. Onda se vanjski šator podigne i odvežu vrpce. Povade se šipke iz alki na tlu i otkače kukice sa šipke. Zatim se šipke izvuku iz pračve i razmontiraju i ostave u svoju torbicu. Već ima rose, pa vanjski sloj šatora slažem preko unutrašnjeg da se ne bi kvasio. Potom vadim kočiće i slažem unutrašnji šator. Kod kuće ću očistiti i osušiti pod šatora da spremno dočeka Kana, mog nećaka, kad zajedno krenemo na kampovanje. Ovo je njegov šator i nadam se da će uživati u njemu.
kovčiće pakujem u vrećicu i zajedno sa račvom stavljam u torbicu sa štapovima. Platna su složena na širinu jednog članka štapa i tako ih mogu umotati oko vrećice sa štapovima. Uvezujem ih i sve zajedno pakujem u torbicu šatora. Mir i ljubav.